maak. Gaan ons volgende week diezelfde zien. Robertson wat sterk staan in die skram. Voordeel. Wat maakt Marco Jones? Dat is Marco Jones. Eerste man neer. Hij krijgt niet op. Een punt in het. Wedstrijd kan nog enige kant toe gaan. Nou is het Rovers wat sterker deurkom. Marco Jones. Eerste man sit soos gewoonlik. Tweede man sukkel om terug te kom. Nou is het Marco Jones. Dat is pure krag. Davids, Conradi, Jones, Veerman plat Jones, Marco Jones. Offloads to Erasmus. Here they come again. Marco Jones. Oh, Marco Jones. Ball in hand. Oh, he bounces another one. This pass is far too. Wat nou saam kombineer Willemse aangee Siljaar na Marco Jones. 'n geleentheid van die Donald weer pas. Is ongewoon vir hierdie man om die rolskoppie te gee. Agterna gejaag. Hier's moeilikheid. Marco Jones. Alle wêreld. Wow! Ja, hy kyk rond. Aan die ander van Marco Jones. Nog steeds Marco Jones. Souls digging, they go blind. Here's Marco Jansen. Again, looking for support. Marco Jansen, does he have the legs? He's got the step. Look at this. There's no one there for support. Great awareness of the game. Releasing the ball and taking that up again. Not tackled is a call. Rangers in possession. Here we go. Rangers. The captain. What a sumptuous pass. Johnson to Taylor May. In the corner. This is breathtaking.